mangkin ring pelajaran bahasa Bali. Punapi sampun saya nyarengin pelajaran bahasa Bali ring Rahina mangkin. Sampun, Pak. Ampun. Ngiring sedurung nyiraga jagi ngawitin, ngiring nguncaran pengenjali, umugi napi sane kapian ring Rahina mangkin memagianta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ring Rahina mangkin iraga driki melajah kari daring sistem kari daring kocap kari tapi wastana pandemi. Nah niko seni menyebabkan ngawinan iraga melajah ring Rahina mangkin kari daring. Nanging Pak Guru nenten je darat nenten je med menyampaikan ring alit-alit mangde tetap menjalankan prokes kesehatan itu. Uning napi mantan anesiki cuci tangan cuci tangan sedurung ngambil sesuatu tapi sesudah niko tangan ngangin masker kalau keluar rumah dan lebih wastana hindari kerumunan. Jadi ngados yang winten yang mendesak untuk keluar ampunan di keluar rumah nggih. Nggih. Ko wau gede sane mangkin winten semetana winten sawitra saniten ngranjing ring room niki nggih. Sambil Pak Guru absen menten nggih. Ketua kelas niki masuk Wayan Santika Yase. Menten ketua kelas niki. Wayan Santika. Hadir Bapak. Hadir. Dewa Yu Kristiani. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Nilo Eka Kamarleni. Swastiastu Bapak yang hadir. Nimade Royani. Nggih, Swastiastu Pak yang hadir. Gusti Agung Sri Dwi. Nggih, Swastiastu Pak yang hadir. Sareng Nyoman Kartikayani. Swastiastu Pak yang hadir. Sami jangkep semeton ring Rahina mangkin jagi kekawitin Pak Guru. Nanging sedurung nika Pak Guru jagi ngician alit-alit tapi tayangan mun ring slide. Sampun dicingain alit-alit? Sampun Pak. Nah, ring Rahina mangkin Pak Guru ngicenin pepelajaran indek Kruna Dwi Lingga. Nah, sedurung Pak Guru melanturan alit-alit nanin mirengan pernah mendengar iki Kruna Dwi Lingga utawi kruna napi manten sene wenten ring bahasa Bali. Nah, niku numun. Nanin mirengan. Nanin? Nggih, nanang Pak. Nanin, kira-kira napi niku nggih Kruna Dwi Lingga. Kata ulang. Kata ulang. Kata ulang nggih bisa dibilang seperti niku nggih. Kruna niku kata, dwi niku kalih nggih, lingga niku dasar ngenten. Kruna dwi lingga berarti kata dasar sane diulang ngenten kepau ngenten ingkang semetona kata ulang ngenten berarti masuk niku nggih. Nah, yang pun kadingka mungkin napi tujuan iraga melajah ring Rahina mangkin. Nah niko iki wenten tujuan belajar ring Rahina mangkin melalui penggunaan model problem based learning dan pendekatan saintifik peserta didik dapat menemukan kruna dwi lingga dalam sebuah kalimat, mengkategorikan contoh kruna dwi lingga sesuai pembagiannya dengan benar dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Yang melihat bos, jadi kalau alit-alit ijen Pak Guru tugas, niko
mangde presida menemukan kruna duwi lingga sane wenten di teks. Niko wenten melebos teks wacenan ican Pak Guru. Ndayang melebos niko rereh tapi wastana sane kuncen termasuk kruna duwi lingga. Tergolong ini napi niko, tergolong napi ya. Mungkin Pak Guru ican namun entana api wastana konsep niki wenten peta konsepnya nih. Peta konsepnya nih kruna duwi lingga niko wenten lelima kruna duwi sama lingga cingaen nggih. Tapi terlalu kecil-kecil lagi tulisannya. Cinga. Nggih. Kruna duwi lingga niko wenten lelima kruna duwi sama lingga niko contohnya bawa-bawa nggih. Kruna duwi sama terlingga niko wenten contohnya kejangat kejingit. Kruna duwi maya lingga niko contohnya ogoh-ogoh. Kruna duwi purwa niko contohnya sesari. Lan kruna duwi wasana niko contohnya pak ke tel-tel. Nah yang sambil mikirin piye perbedaannya niki nggih. Nah. Kruna duwi sama lingga niki kan bawa-bawa. Nah yang bawa-bawa enten ya malih contoh sane lianan enten. Coba kentenan dumun sedurung Pak Guru icanin contoh-contoh sekali soal malih bos. Sedurung Pak Guru kelantur, enten pertanyaan malih. Mina enten saniten ngerti sing peta konsep niki. Yang Pak Guru. Nggih, napi Dewayu. Niki ring kruna duwi purwa. Kemudian duwi purwa nika Bapak. Kemudian melenang sareng duwi sama lingga nika abesik nika krunane. Kruna duwi purwa njang melenan aja kruna duwi sama lingga kinten nggih. Nggih. Ning kruna duwi sama lingga cingak demun sama lingga kita nangen patokan nggih di hartena secara gampang demun ngapalan iki sama berarti sama harus tapi wasana ya ucapannya cepok donglah arti yen ya ucapannya pindo lah masih arti tapi lebihan kan besi artinya kinten yen kruna duwi purwa niko ya ucapannya pindo sebenarnya tapi di depannya niko cuma tambahin wawahan enten manten pengadarnya biasanya enten pada dasarnya sari tambahin di dua kalikan adosna dagingin pengadar adosna sesari enten malih tapi contohnya nggih sate enten minat sate di kruna di depannya ditambahin dadosna sesate enten. Nggih Dewayu. Nggih. Ampun Bapak. Minda menten malih sane dakenan. Nggih. Ampun. Ampun Pak. Wenten malih mungkin guru sane. Nah, mungkin Pak Guru sane metaken nggih. Indayang cawis malih bos, tapi ya sane ijen Pak Guru ring gambar niki. Nggih. Yening menurut sekali ring bagan wau. Niki wenten murid-murid kelas 5 melajah kelompok. Nah niki digambar wenten murid-murid. Murid-murid niko Pak Guru garis masalah cetak kuning. Karena pertanyaannya riko. Murid-murid niko ngeranjing ring soroh kruna napi. Murid. Nah, patah niko murid. Duwi sama lingga Pak. Nggih, Kruna duwi sama lingga. nggih, patut duwi sama lingga nggih. Mina wenten contoh duwi sama lingga sane tiosan. Wenten Pak, bajang-bajang. Bajang-bajang nggih, patut Madero yan Jegek-jegek. Jegek-jegek. Tua-tua. Nah, yen jegek niku yen jegek dengan nah biar dia nggih. Anak lo hasiki jegeg.
Kata Nggih, Pak. patut. Anak lu niko jegekna tuh husky yang jegek-jegek. Oke juga. Oke, anak lu juga Nggih. jegek. Nggih, Ya. lebih dari siki nggih. Pinter sampun niki. Lanjut Pak Guru nggih. Iya Bapak. Nah, wenten malih nak nyebrang niki. Irage patut tolah toleh malu setonen nyebrang jalan. Tolah toleh niko masuk ke kruna napi. Dwi Samatra Lingga, Pak. Nggih, Dwi Pantriani nyawisna Dwi Samatra Lingga. Niki padha nggih tolah toleh sareng wau enten jegek. Tapi mina perbedaane niku nggih. Kenten Pak, perbedaannya nike asane ring ungkur nike A sarang I nyane nike lianan Pak. Kalau jegek nike ring ungkurnya patah nike E daging nanging yang tolah toleh punike krune tapi aksara A-nya sarang aksara I-nya lianan nike nisane ring ungkur. Punike Nggih, Pak. patut. Tapi wasana suara nggih. Suarana metiosa niki yen wau jegek niko padha vokalnya A di belakang daler A. Ini niki vokalnya A tolah muwah dados boleh. Nggih. Wenten malih kira-kira contoh seni lianan ya. Lianan ken tolah toleh. Kipak. Nggih, ketika yani wau nyawis kipak. Nggih, patut. Ampun nggih. Ring runa Dwi Samatra Lingga sampun pada ngerti. Enten malih? Ampun ngerti Pak. Ampun nggih. Pak Guru lanturan. Nah, niki gambar rapi niki. Biasana niki ring desa-desa wau wenten. Ini akeh wenten cari, wenten telaga yang di kota dan ampun nemuan gini-gini. Di telagane liu pesan ada kapu-kapu. Nah, ini kapu-kapu. Ini pun sekali digambar ane di telaga di hidup niki di toyo niki. Kapu-kapu nikong ranjing ring soroh runa napi. Maya Lingga Pak. Runa Maya Lingga. Nah, napi ini kok Maya Lingga. Ini nggih. Yang Pak nyawis nggih. Nggih, Mandira Yani terus. Kruna Maya Lingga punika kruna sane kaucapan kaping siki nenten maduwe arti nanging kaucapan kaping kalih nyane wau maduwe arti punika Pak. Nggih, patut. Kapu-kapu yen ucapan sekali niko kapu. Nah, napi niko kapu kan ten wenten nang seneng uning nggih. Ten wenten artine niko. Yen ucapan 2 kali kapu-kapu wau wenten artine kenten nggih kruna Maya Lingga, Dwi Maya Lingga. Minap wenten contoh sane lianan. Di 2 kelas minap niki menang 2 kelas nih. Mungkin sarapan niki mungkin. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu nggih Dwi Pantriani nyawis kupu-kupu nggih. Yen kupu manten ten duwe arti nggih. Duwe arti. Enten, Pak. Nah, nggih. Kunang niko Bapak. Ya. Kunang. Nggih, kunang niko wau duwe arti kali nggih. Nah, niki malih contoh malih. Nah, imade sesai melayangan dogen kene tusinyak melajah. Sesai niki ngeranjing ring soroh napi, kruna napi. Dwi Purwelingga Pak. Dwi Purwelingga patut. Tadi sane wau Pak Guru telataran ring ajeng kok nggih. Dwi Purwanika kruna sane di kaping kalihan ring ungkur kruna enten nggih. Berarti kata dasar niki napi sesai ya. Ini ngenten. Sai Pak. Nggih patut sai. Berarti di 2 kalikan di ngarep dadosna sesai. Lianan ken sesai wenten malih. Sesari Pak. Nah, sesari, nggih sesari malih siki nggih kata dasarna napi Sari. Sari nggih patut. Nggih Pak Guru lantaran malih. Nah, nak cenik ngeling niki. Tembang pis menap.
Lo Jepun ngeling tusing bange bareng mempelalian. Yeh peninggalane paketel-tel ulung melusin pipine. Paketel-tel. Nah, makin paketel-tel. Ane busa niko sesari niki makin paketel-tel. Minap ngeranying ring soroh keruna napi niki. Runa Dwi Wasana, Pak. Keruna Dwi Wasana. Nggih, patut keruna Dwi Wasana. Pak Guru mendake napi binane niko sesari sarang paketel-tel niko Dwi Purwa sarang Dwi Wasana. Jiro presida nyawis niki. Dwi Purwa Ya sing ring susai. Dwi Wasana. Ya ning susai arepne ke kaula. Nggih. Paketel belak ungkur ke sana ke Dua kali Kak. Diulang. Ini Dwi Purwa nika ring arep kruna ne sane kedua kali kan. Ini Diki Dwi Wasana ring ukur. Berarti yang sekali niki ke kruna lingga paketel-tel niku napi? Ketel, Pak. Ya, nggih. Kruna Dwi Wasana niki ketah yening kruna lingga punika huruf vokalnya ne nggih. Ketel, kecos niku pasti ampun dados kruna angin ke Dwi Wasana nggih. Kecos dadosna pakecos-cos ngoten nggih. Nggih. Amun nika contoh-contoh sane presida Pak Guru Ijen sedurung ngelantur mungkin ke kinten LKPD jadi ngoblik bagan semetone kinten melih kakenan. Sane durung ngerti, sane Ijen durung ngerti, durung data suning. Ya. Sampun. Nggih, sampun. Pak. Makin ngiring selanturnya nih beli bagan ring kelompok niki kelas 5 nyane jumlahnya 6 diri. Pak Guru bagi dados 3 kelompok nggih. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ngoten. Nggih. Iki sampun Pak Guru pah kelompoknya nih. Di Wayan Santika Yasa niki berkelompok sarang Dewa Ayu Kristiani. Oke. Ini mulai bos diskusi ini dados lewat WA manten nggih. WA manten nih bos untuk membahas soalnya. Ini kamar Leni satu kelompok sarang Nimade Royani. Oke. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Gusti Agung Sri Dwi Pandriani dados satu kelompok sarang Roman Kartikayani. Nggih. Nggih, Ini Pak. Pak. Nah, nggih. Ini makin lantur ke LKPD ya nih. Kan sampun share link dana kinten nggih. DB nggih. Ing LKPD-nya. Sampun sami nrimo. Nggih, sampun Bapak. Malam Pak. Anu presida lihat teng wacen numun kinten nggih. Sampun. Jadi ngenten sane takenan, sane ngerti ring LKPD dados takenin sareng takenan sareng Pak Guru. Oke. Wajan lumun tata cara ngaryanin ring LKPD. Wajan lumun materinya nih. Pun kinten siki gerera siki
sani nulis dan Pak Guru yang jadi ya, maksudnya niki ring wacana ogoh-ogoh paragraf kaping kali dua sajan sekot runane ngae ogoh-ogoh. Di perambitan ada sekot runane ngae ogoh-ogoh. Rahwana Mlaibang Dewi Sito. Paket tel toyan penyingakan Dewi Sito rikalo keplaiban oleh Rahwana. Paket tel nika runa napi Pak Guru tiang durung tatas ngerti nika. Yes. Paket tel niki kruna napi wayan sandikeun niki nakenan kruna napi ini napi artine kruna nika. Kekalih nika Pak Guru. Ini kekalih neten dados sekawanten sorok kruna nika sane wenten ring LKPD. Yening artos arti kruna ne wau Pak Guru ngicen artinya nih. Napi. Nggih. Nah, paten melon-melonan yen nikahin yang Pak Guru meuli bos. Niku nganjing ring sorok kruna niki. Cek satus meuli bos tua kelas boleh nilai kenten dosna. Nggih. Yang nak dot nilai 100 nika. Nggih, nak sami dot nilai 100 nika. Saha pun. Nah, paket tel-tel nika tadi wau kruna linggana ketel. Ya ketel niku ring keran. Nah, keran saling ane ten tutup ten tekak niku wenten ngetel. Yen cepok yu ulung ngetel niku wasana. Yen yu terus ulung tel ngetel niki berkelanjutan niku kuasanin paket tel. Yening dikiring teks niki paket tel toyan penyingakan Dewi Sita kan kita wau. Nah niku berarti toyan penyingakan Dewi Sita niku tel terus kinten. Nggih. Pak Guru, sampun. Nggih, lurus natural. Semua Pak Guru. Nggih, semua wali. Pak, Nggih. yang mau bertanya Pak. Nggih. Tadi membaca di ogoh-ogoh ada kata rengah-rengah. Apa itu Pak artinya? Rengah. Nah, ini harus wajan mun satu kalimat nggih. Rengah. Ring kaliannya satu berarti nggih. Ogoh-ogoh seketrunane aeng-aeng. Caling ni rengah. Yen caling ning. Gigi nggih Pak nggih. Nggih, di gigi ini dawo. Caling ni rengah. Berarti rengah niku calingna tapi dawo lanying lantang enten. Oh, Nggih. Nggih Pak, sampun. Nggih. Nggih. Sampun mindah perusahaan niki alit. Sampun perusahaan iki galah malih 5 menit. 5 menit jagi tapi wasana presentasian malih bos hasilnya. Kelompok 1 sampun Wayan Santika koordinator ini. Sampun Bapak. Dan kelompok kalih Nilo Heka Kamarleni sampun.
Sampun Pak, kelompok kalih. Kelompok kalih Sampun, sampun. Pak. Kelompok 3 sampun. Nggih, sampun Pak. Wening sampun, mungkin foto jebos pekaryana kirim ke WA pribadi Pak Guru. Nggih. Mangda melibos niki piosana Pak Guru Presidang Wacen. Wonten melibos kelompok 1 presentasi, kelompok 2-nya mulai pemulihan inspirasi malih tentang jawaban, malih ubah wonten kinten nggih. Nggih Kirim Pak. ke WA pribadi Pak Guru. Kampunang ke grup, dan di grup saling contoh melibos. Nggih, Pak Guru Nggih, Yantos Pak. iki numun Nggih, Bapak. jawabannya nih. Nggih, sampun masuk niki lembar jawaban lagi wasana LKPD-nya nih. Sampun masuk ke 3 kelompok. Tane mungkin indayang kelompok 1 siro jadi mabahan presentasian hasil kintena publik bagaannya, hasil diskusinya nih. Siro jadi ngocen. Bu Dewa Ayu putu nikah Pak. Dewa Ayu, nggih. Ampunan Ibu Dewa Ayu nggih, bikin alit-alit serang kami. Nggih, Dewa Ayu ngiring sanding ngangganin ring kelompok 1 ucap jadi presentasikan hasil diskusi wau. Nggih, terus Hasil perdebatan yang konsisten. pura suaranya putus-putus Dewa Ayu. Mungkin sampun Kak. Nggih, Iki pertama benten tuna ogo-ogo. nggih, ogo. Ogo itu lanjing ring horof tuna dui maya ligde. Contoh lengkarannya punika yang membalik ogo-ogo ibu saja. Contohnya wonten tuna alit-alit. Iki lanjing ring horof tuna dui sama lingga. Contoh lengkaran nyanyi alit-alit punika makarya LKPD. Wonten tuna kupu-kupu. Tuna kupu-kupu niki ranjing ring sora sora kruna madui maya lingga. Simbol lengkarane aeng juga kupu-kupu ni punika. Inggih Bapak tuasa punika tiang presiden ngain kruna dui lingga sami wonten ring wacane ogoh-ogoh. Sistema Nggih, Pak. Kinten numun ring kelompok 1, ijen numun tepuk tangan. Karyana sampun becik nggih. Nggih. Mangkin kelompok kalih sira sane jagi ngangganin niki. Tiang Pak. Nggih, Made Royani terus. Nggih, tiang jagi wacan pekaryan ring kelompok tiang. Nah, sane wacan ti tiang wawu ring becana nike tiang nemuang kruna ogoh-ogoh. Nggih. Nah, ogoh-ogoh punika manut soroh kruna dui maya lingga. Lengkara nyane ring galah pengrupukan tiang membalik ogoh-ogoh. Nah, sane kaping kalih tiang nemuang kruna renga-renga. Nah, kruna renga-renga nike cara kruna dui sama lingga. Alengkara nyane caling ogoh-ogohe renga-renga. Tiang temuang Pak Guru ring wacana punika. Nggih, sedurung Pak Guru jagi kinten nikang patut utawi kawan ini Nggih. sane tiosan ring nyimak wau nika wonten sane enten patut nggih. Nah, pangten bengong niki nyimak wonten. Tapi sami patut. Menapi kelompok 1, kelompok 3 sane wacian sareng Made Royani wau nika sampun sami patut.
Nggih. Iya, terus menang niki. Kari bingung nih Pak, nunas penguatannya malah jebos. Oke, enten nggih. Mulai bos, Pak Guru izin penguatan, berarti makin lanturan temun nggih, kelompok 3. Sira seneng nganganin makin. Inggih, Pak, tiang nganganin Nggih, 3. Dwi Pandriani terus. Inggih, ring wacana ogo-ogo wau tiang manggihin indik kruna alit-alit nike masuk soro kruna dwi sama lingga. Lengkara nyane alit-alit ngai ogoh-ogoh. Sampun enten rengah-rengah niker masuk kruna dwi sama lingga. Lengkara nyane caling ne rengah-rengah. Kaping 3 wenten gede-gede nike dwi sama lingga. Awak ogoh-ogohe gede-gede. Inggih sekadi sapunika kacinga ring wacana ogoh-ogoh Pak Guru. Nggih. Ampun batut ngiring ijen plus kelompok kalih sareng 3 mungkin. Nggih, plus mun. Oh, kelompok kalihnya ngesap Pak Guru ngijene plus nggih. Nggih, sane mungkin niko tugasnya nih sampun becik sami, maka 3 kelompok niko sampun becik, sampun manut. Yening menten sani durung datas ning durung jelas, makin Pak Guru ngijenin penguatan malih. Nggih. Nah, iki makin Pak Guru jadi ngelanturan ke penguatan materi. Nah, pi niko sebenarnya wau niko makin pang lebih nyangket di otak makin nggih. Niki buka tika menten angkat tangan. Nggih Pak Guru, tiang izin jebos ke toilet Pak Guru nggih. Nggih, berani sendiri niko. Nggih Pak, berani. Nggih, nggih punan lama-lama nggih. Punan bos mekelung le bos. Nggih. Oke, tapi wasana piragian. Ingat nemun. Kruna dwi lingga. Kruna dwi lingga inggih punika kruna lingga utawi bagian kruna lingga sane kaping kalihan. Sekali wau nika. Penten kruna dwi sama lingga. Kruna dwi samatra lingga. Kruna dwi maya lingga. Kruna dwi purwa sareng kruna dwi wasana. Ini wenten sane penting minap catet nggih, lihat nggih. Dengan takenin mangda prosedur ning iki nomor siki kruna dwi sama lingga. Kruna dwi sama lingga inggih punika kruna lingga sane kaping kalihan. Tur lingganipun nenten-wenten paubahipun. Nenten. Kadi contoh putih-putih. Nggih, kadi wau ring LKPD sampun cek pun akeh sane uning putih-putih. Nah, mungkin sama lingga gitu. Kunci ini niki sama lingga sama gitu nggih. Yen ucapanipun putih manten niku nak meduwe arti enten yen ucapan ping siki putih berarti putihnya cuma wenten siki manten enten niki kan bunga ambengan yen ning bunga ambengane putih enten manten berarti tuah siki wenten bunga ambengan nggih yen ucapan ping kalih bunga ambengane putih-putih enten minat berarti bunga ambengane niki wenten lebih dari iki nggih mindapan wenten malih sane menduwe contoh sane lianan Pak Guru. gede-gede niko nggih ini gede-gede ucapan ping siki gede enten manten menduwe artina pinten Tonton. enten kan gede itu tuah siki itu ngeten ini makin ucapan ping kali gede niko artinya ketiosan kan lebih kan siki berarti niko ngeranjing sama lingga napiten Ranjing. ranjing sampun
Ampun uning, makin lanturan Pak Guru. Ye. Makin lanturan Pak Guru malih ke nomor kali. Runa Dwi Samatra Lingga. Runa Dwi Samatra Lingga inggih punika kruna lingga sane kaping kalihan saking wonten amatra pebinayanipun. Niki contohnya kecak kecok. Niki padah 2 kali niki. Nanging wonten perubahan vokal. Nggih, dari A dados O. Kecak kecok. Berarti yo mekecok ini lebih kan cepok. Nggih. Ya nak mekecok dengan kan cepok ya. Cok, từ yên kecak kecok, bên mày mekecok, bên mày mekecok, bên mày cak kecok enten dados. Nggih. Minap enten sanit medue contoh Ledat, ledat. kledat kledut kinten. Napit putus-putus oh. Ledat, ledet. Oh seledat seledet, kledat kledut Pak Guru piragi riki seledat seledet. Yening nah, seledat seledet yening nyeledet cepok berarti ngedet cepok ngoten nggih. Ledet kinten berarti seledat seledet berarti penyingaan niki kemumai kinten. Nggih. Patut nika Dewayu. Contohnya nih patut. Berarti sampun ning niki nggih krana Dwi Samatra Lingga. Ye, Bapak. Lanturan Pak Guru mungkin ke nomor 3. Nah, niki gambarna ayang niki. Pasti ampun sami uning niki. Kruna Dwi Maya Lingga. Kruna Dwi Maya Lingga inggih punika kruna lingga sane kaucap apisan nenten presida ngutuhan arti. Nanging yen kaucap ping kalih wau presida menduwe arti. Yen ucapan cepok niku ten marti ya. Sekali contoh niki ogoh-ogoh, yen cepok ya orang ogoh, ada orang ngerti. Tapi niku ogoh maksudnya. Pindo ucapan ogoh-ogoh. Dan wau duwe arti. Nggih. Ampun. Benten malih. Kira-kira contoh niki. Benten. Pipi. Ya. Pipi, pipi. Pura suaranya putus-putus. Pipi, pipi, Pak. Oh, kisi-kisi kinten. Pipi, pipi. Pici-pici, Oh, Pak. pici-pici. Nggih, pici-pici. Ini ucapan cepok pici kinten menten. Dan mudah arti. Nggih, menten artinya niko. Dan kan? Dan niko harus keucapan 2 kali pici-pici. Nah, niko patut ngeranyi ring kruna Dwi Maya Lingga. Nggih. Nggih. Ampun, makin Pak Guru lanturan. Sani nomor 4. Kruna Dwi Purwa. Kruna Dwi Purwa inggih punika kruna sane kruna lingga sane ring Arab kaping kalihan tur kecap suaranipun. Ki kruna linggana di depan niki makin di 2 kalikan. Sekadi sesari kruna linggana sari ring Arab di 2 kalikan nggih. Dadosna sesari enten. Misalnya wenten kruna sate, yani kruna sate niki ke Dwi Purwayang, napi dados nangih. Sesate. Sesate. Patut. Yening wenten kruna santun kinten ndak. Dadosna napi? Sesantun. Nggih sesantun. Beh, cek duak sajang kelas 5 niki nggih. Nggih, mulai bos habis kelas 5 niki naik ampun ke kelas 6 nggih. Ya Pak Guru. Mungkin lanturan Pak Guru nomor 5. Gambar ketak ini saja ketak. Kruna Dwi Wasana. Kruna Dwi Wasana inggih punika kecap kaping untat kruna lingga saping kaping kalihan. Kruna Dwi Wasana ketah mempengantar pe miwah anu suara. Kruna lingga sane kedadosan kruna Dwi Wasana puniki kecap ipun ring Arab sami mesuara e. Nah, niki ciri-ciri kruna Dwi Wasana man polih wawahan pe.
Kruna duwi kruna lingga sane dados kedui wasanahan niko kecap suara di awal niko, suara di depan niko vokalnya nih pasti suara niko ini sampun suara dados sampun kedui wasana yang enten jika dicontoh pakai cos-cos. Nah niko kruna linggana napi nggih pakai cos-cos. Kecos Pak. Nah, kecos tadi wau Pak Guru kinten lataran kruna lingga sane ring arep kruna nyane suara kecos kan nika nggih. Benten malih sane takenan ring indik materi kruna duwi lingga puniki sedurung Pak Guru puputan, sedurung lanturan Pak Guru. Wonten Pak Guru. Dan sampun sami uning pun sami tatas jenar Sampun untuk semua. Nggih. Yening sampun iki LKPD-na sampun Pak Guru terima, sampun Pak Guru Icen nilai. Sane mangkin Pak Guru Icen soal evaluasi. Nggih, angin Pak Guru evaluasi nekedijo kebisaan nekedijo materi sane wau niko kepahamin neket di otak alit-alit sedang sami niki duaning waktu niki ten cukup yening makaryo ring room niki mulai bos Pak Guru kirim malih ring WA group nggih soal evaluasi Pak Guru kirim ring WA group mulai bos lantur cawis niko wenten 5 objektif sareng esai. Yen napi wasana ngarianina sampunan lewat 3 rahina. Nggih. Sampunan yening presida jak mangkinan ya karyanin kinten kadung kari anget niki. Ucan ijen Pak Guru penguatan, makin ngisen soal jak langsung pasti keji 100 boleh. Nggih. Yening mangkin Pak Guru usan mit niki malih tunda-tunda waktuna engsapnya. Tapi malih bos wenten pelajaran sani tiosan malih. Engsap sampun. Nggih. Tapi malih usan bahasa Bali wenten mati yen rumus ingetan ukat di nyawab evaluasi bahasa Bali kan ya tiosan ada sani kok nggih ten nyambung nggih enten. Minap ya malih bos usan mit niki langsung cawis. Nggih lihat sami. Nggih soal Pak Guru sampun kirim ring WA group mulai bos sindayang cawis. Nah, ring rahina makin Pak Guru dumun refleksi. Punapi kengken asana melajah ring rahina makin kengken asana melajah ajak Pak Guru. Demen Pak Guru. Demen, sekan demen. Nika Iya senang Pak Guru. ya. Sila uning wenten yen wah Pak Guru ini tegang aja ngajain, galak aja ngajain kenten nggih. Ten dak nggih. Nah, ini sampun demen. Ini sampun demen tapi wastana dan wenten beban ring lajah ring raina mangkin pasti ke sampun materi-materi senijen Pak Guru nika ngresep ring otak. Nggih. Nggih. Wenten malih minap sani takenan. Wonten. Dan nggih, niki sane wau ring LKPD sampun sami becik-becik, sami Ijen Pak Guru penghargaan sampun ring kinten nilai sampun Pak Guru Ijen nilai. Mulai bos tapi wastana cek malih ring kinten Google Classroom meten yang malih perubahan sani salah nika nggih revisi Pak Guru malih bos. Nggih. Nah, yening wenten pitaken malih ing rahina mangkin Pak Guru tutup pelajaran puniki. Pak Guru sinep pelajaran puniki amun niki manten numun indayang meuli bos karyanin evaluasinya ne. Nggih. Pak Guru sinep pelajaran ring rahina mangkin antuk uncap paramo santi. Iring.
Om Santi Santi. Om Santi Santi. Oh. Alit-alit serang sami Pak Guru izin lab numun nggih. Inggih Pak. Tetap jaga Nggih, kondisi. Nggih. Kondisi. Kalau sehat sami. Nggih Pak, sukses semua Pak. Tiang lunas kalih mahasiswa wacan hasil observasi. Om Swastiastu. Lajeng semeng aturan titiang kecatet titiang indik napi sane sampun ketelantaran nika Pak Ngurah ring pembukaan sampun becik sampun meraging persepsinya nih. Nah Riki ring pemberian materi ajar nika tidak disampaikan. Jadinya nika anak-anak di mana mencari materi ajar kok nggak diberikan, kok nggak dikirim, kan kita belajar daring. Materi ajar punike patutnya nih kirimin dulu. Nah, Niki mau wasta materi ajar alit-alit sane mangkin Bapak jadi ngirimin alit-alit dumun materi ajar puniki mangde kawacian dumun. Nah, nika angin literasinya nih. Nah ring nyawis pitaken kelompok punike sane wau kan kelompok B nika wenten salah nika ring kalimatnya nih. Nah nika durung wenten napi rasane pembahasan. Nah seharusnya kan guru nika niki kelompok B-nya niki wenten kesalahan seharusnya punapi alit-alit rasane bisa meni nika cawisan kelompok B. Nah nika durung wenten. Nah nika sane amatin titiang. Nah selanjutnya nih Pak Ngurah sampun becik ring refleksi sampun. Nah sekali punika sane amatin titiang riwawu waktu Pak Ngurah mengajar. Taler sekadir Bu Rumadi Royani ring pembahasan wenten kelompok sani Iwang Nyawis nike durung wenten pembahasan sani mendetail nike atau nikang nike pelih wenten. Ampun kenten ring penutup yang rasa sampun nike sampun wenten evaluasi sampun wenten refleksi sampun wenten reward pemberian reward dan juga pemberian tugas mandiri serta pengucapan salam penutup. Nah ini semua Ibu amonike ke observasi data ya. Kisane wau sampun katurang oleh Pak Lurah sampun becik pisan yang nasiang dan dosen secara umum iki pemargi pepajahan sampun presiden margianta. Haris sane cingak tiang poin plus komunikasi Pak Ngurah nike mengalir pisan majeng ring vision ke dumadak-dumadak je ring di kelas real memang sekali nike kewentenan. Artinya kedekatan emosional guru dengan siswa nike cingak tiang mengalir pisan. Secara kompetensi personalnya pun presida kepanggihan artinya niki sosok guru Pak Ngurah niki pun sosok guru yang memiliki kedekatan majeng ring siswa kan ngenten biasanya kan wenten guru niki jeung cara tendemen nyingain murid gitu wenten asane guru sekali niki gitu. Nah Pak Ngurah niki yang pun terlihat tapi malih ngajarnya kelas 5 SD artinya terlihat seperti sosok ayah lah meskipun dari segi usia mungkin belum di usia nikah kan ngenten tapi posisi emosionalnya pun terlihat mengayomi siswa. Nah catatan manten karena niki peserta didiknya kelas 5 SD wow kan karena terpancing mungkin situasi peer teaching dengan siswa rekan-rekan arah lelucon mencairkan suasana nika ampunan terpancing ke arah-arah yang arah jaruh misalnya nika. Oke, contoh-contoh wow kan ada beberapa mungkin tadi terpancing tapi yang keledut. Nah nika kan arahnya bisa ditarik ke mereka yang ajak timpal-timpal meniki kan cocok nih ke leluconnya tapi yang ajak murid SD ya hati-hati nanti ini gitu. Nah nika sih race yang kedua secara teknis niki yang masukkan ke manten di PowerPoint atau share screen video Pak Ngurah Kentana Rikale Mekarya LKPD nika pangten nganceng di tampilan slide nanti waktu bau nika yang terakhir nika kan dados ganti ke tampilan slide LKPD scroll nika
mangda danganan lah sisya niketan ngebetin malih bahan bacaan ogoh-ogoh nih yang ditampilkan. Itu bisa ditampilkan taruh ring share screen. Sehingga danganan sisya mekariun itu. Nah membantu lah hakidik. Itu ring sejeroning teknis garis siki ring teknik kenten berdiskusi ke rikalo wenten pitaken saking sisya. Nah ke wau yang tinggal yang Pak Ngurah langsung berusaha menjawab, atau kalau wenten penampilan sisya Pak Ngurah langsung menanggapi, mengkonfirmasi. Sesekali pancing saking sisya lianan. Tapi kalau wenten pitaken misalnya nggih alit-alit niki semeton duwe wenten sane metaken pakai tel-tel. Asan wau pun boleh nggih mau sang pakai tel-tel kira karinget. Nah niku misalnya kan timbal balik seperti itu. Ada ampunan karena konsepnya kan tidak serta-merta guru niku sebagai sumber di dalam kelas. Jadi kesempatan untuk siswa juga menunjukkan pemahaman ke becik. Nah yang perlu digarisbawahi masukan saking bijang di ring penguasaan materi Pak Ngurah niki krune tapi wasana krune dwi lingga niki kan memang ring dwi wasana niki agak perlu pemahaman mendalam. Yang sehingga Pak Ngurah kari ragu-ragu di dwi wasana niki. Misalnya lianan dwi samo dwi Sumatera niki yang minaban yang sampun atas pesan ring dwi wasana niki sani patut malih diperdalam penguasaan materi. Saking titiang niki manten Pak Ngurah kirang langkung ngampura niki dumadak wenten sani preside kawigunayang apikan kurang yang bawah. Masukannya sedikit di dalam penayangan media mantan nih. Pada waktu siswa niku menyampaikan hasil kerja kelompoknya niku mungkin slide-nya niku di stop share screen-nya niku. Oke, nah niku pangten mengganggu. Kalau misalnya wenten sekali sarannya Pak Weda wenten wacana yang akan dianalisis silakan niku ditayangkan. Kalau sudah masuk ke bagian pemaparan hasil diskusi kelompok, niku dikeluarkan manten untuk penampilan medianya. Nah, niku manten Pak Ngurah nggih. Oke. Budayu Pak Weda tingkat masukan nggih. Mangga presida benyang ukur yang angin yang di pengajar. Nggih, semua.